अहानबदा मरुओइबा पाव बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट प्रेसिडेंट ओइना थौपुरिबी अधिकारी मयुम सरदा देवी ngasi राज्य सभा की एमपी ओइना वासक लौख्री अमसुंग मोयरांग एसीगी मनुंग चना लेबा क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 8 की लंबी सेंग मतम सांगना सेमजिन बीदबना मरम ओइरगा लंबी की खुदोंथीबा मसिंग खांगना थोलकपना वार्ड नंबर 8 की मनुंग लेरिबा लंबी सिंग हयेंग फावगी मनुंग सेमजिन बीद्रगदी लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगशिलगनी हाइरी खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा निमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरिबा पुनमपु अहानबमक्कदा मुशमरिन तरामनुचरी हौजमियाम द पाव माचा खाइना पिजरी हंदक तनौना पांगथोकिबा राज्य सभा के इलेक्शन दा मणिपुर की ओइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट प्रेसिडेंट की थौपुरिबी अधिकारी मयुम सरदा देवी लंबा अमता यावदना माइ पाख्रबा मतुंगदा ngasi राज्य सभा की चेयरमैन सीबी राधाकृष्णन की एमपी की मांगदा मणिपुरी लोंदा वाशक लौख्रे अमदि तोंगान तोंगान स्टेट सिंदगी माइ पालक्खरबा मियोय तरुक लोइना वाशक अदु लौखिबनी काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर अमोइना मिफल द खनबीरबा श्रीमती अधिकारी मेम सरदा देवी अहकना ईश्वर येंगना वासक जरी मधुदे अहकना आयन लिंगलिबा भारत की संविधान बो चेतना थाजना अमसुंग लूना निजना चचगनी भारत की मनिंग तौना पांजबा अमसुंग अपुनबा फिफम बो काहेंदना थमजगनी अदुगा हौजिक पांथोकदौरिबा इथौदांसिंग असि पुक्सेल सेंगना पांथोकजा मोयरांग एसीगी मनुंग चना लेबा क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 8 की लंबी सेंग मतम सांगना सेमजिन बीदबना मरम ओइरगा लंबी की खुदोंथीबा मसिंग खांगदना थोलकपना वार्ड नंबर 8 की मनुंग लेरिबा लंबी सेंग हयेंग फावगी मनुंग सेमजिन बीद्रगदी लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगशिलगनी हाइरी क्वाक्टा वार्ड नंबर 8 की फिबम सोकलबा लंबी सिंग मरमदा पाउमी सिंग उनबा अमदा क्वाक्टा इस्लामाबाद यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी मरेमयूम मोहम्मद रियाज खाना फोंदोकिबदा क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 8 की लंबी सिंग असुकी मतिक फिवम सोकले लंबी की मयाइदा पुखरी मचागुमलबा कोंगुट कया लेबना लंबी की खुदोंथीबा कया थोकले स्कूल चटपा माहिरोई सिंग असोक पनंगबा नोंग खजितंग तापदा लेनांगना अदुगा नोंग तादबा मतमदना उफुलना चटपा ngамदबा हाइबदु थोक्तुना लंबी चटपा सिंग अवाबा मायुकनरी ममांगदा मोयरांग एसी के एमएलए गा अमदी महा के ऑफिशियल कयारक उनबदा लंबी असि सोयदना सेमदगनी हाइना थाजबा अदुबो पिरखी अदुबु ngasi फावबदा थबक्ता ओंथोरपदि लेट्री मरमसिना एमएलए अमदी मरी लेनबा ऑथोरिटी दा हयेंग फावबगी मनुंगदा लंबी सेंबीद्रबदी क्वाक्टा म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 8 की लंबी सेंग मतम कक्तना थिंगजिलगनी हाइकी तांगा क्वाक्टा नंबर 8 लेरिबा लंबी सिगी मतांगा ऐसे प्रेस ब्रीफिंग अमा पेजरी अदुदि एकोय क्वाक्टा वार्ड नंबर 8 लेरिबा लंबी सिंग असि मतम कुइने सेंबीदबना मरम ओइरगा लंबी की फिबम असि अदुकि मतिक सोक्जन लगले मरम असिना एकोय के आईवाईडीओ क्वाक्टा प्रजा की म्यूट सिंग अमदी क्वाक्टा काउंसिलर वार्ड नंबर 8 की काउंसिलर याउना मोयरांग केंद्र के एमएलए सर सोंगाम शांति उनजरब मतुंगा सर सोंगाम शांतिना एकोय दा थाजब पिरके मदुदि महांग नमिनि की मतम पिबियो थबक से हवल लगे हाइना अदुबु हौजिक ngasi फाव थबक से ओंथोक पिरक्तबदगी ngasi की क्वाक्टा वार्ड नंबर 8 की कोसाम मरब मियामना लंबी से थिंगजलनी हाइबगे वरे लौखरे मरम अदुना ngasi एकोय क्वाक्टा वार्ड नंबर 8 के लेबिरबा के आईवाईडीओ अमदि प्रजा सिंग पुल्लगा ngasi हयेंग तांग कुंत्रा जून की तांग कुंत्रा 2026 नुमित असि फावबा मतम पीजरी हारिबा नुमित असि फावबदा लंबी ऐसी सेंबी रक्तब तारबदि मथंगी नुमित थंगब नुमित तगे एकोय लंबी ऐसी थिंगिनजरगनी हाइना के आईवाईडीओ अमदि क्वाक्टा प्रजा के मियाम तगी खंगनजरी
हाइरिबा लंबी थिंगबगी खोंजेंग असिबु कोटा प्रजानासु सपोर्ट तौबियु हाइना खंगनजरी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा वांगजिंग कैंटीन दा हंदकता नौना साबा मैतै हुयल लालोंग सिंदम संगलेन सजाल अकादमी वांगजिंग ब्रांच मा संगाख्रे यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन या स्पॉन्सर तौदुना पांगथोकिबा ngasi gi thoram aduda वांगजिंग तेंथा केंद्र के एमएलए पौनम ब्रोजेन 9 थौबाल वांगजिंग तेंथा जिला परिषद के मेंबर के प्रियोजित वांगजिंग जीपी की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरपर्सन टेक्चम सुमिलाना अथोइबा मिथुंगलेन ओइखी ngasi gi thoram adu एमएलए पौनम ब्रोजेन लोचिंगनागा नौना साबा संगलेंदा सजाल की फिराल चिंखतुना हौदोखी तुंगदा लुचिंग पुरेल आरके मनीषनागे मफमदा इकाई खुमनबा उलगा मपुमोइबा थौरम वांगजिंग कैंटीन दा लैबा हराउबुंगदा पांगथोकी थौरम अदुदा चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना एमएलए पौनम ब्रोजेन फोंदोखिबदा ngasi manipur lakadaba oirakadaba kaya sajal gi luching purel आरके मनीषनाना मांगजौनना नैनाबिरमलगा फोंदोकलमलबा ngakani haibasi haujikta tapna tapna khangnarakpagum tawrakli haiki महांग हाई आरके मनीषनाबु लमदम असigi लुचिंग पुरेल ओइना लैबिरंबा अमदी मागी पौताकपु तुंग इंदुना लैबिरंबा असि अखोय पुमनमकी लाइबक फबनी हाइकी मखोयगुंबा लुचिंबा कया लमदम असिदा थोरकपा तंगाई फदे हाइकी ngasi gi thoramadu सोशल एक्टिविस्ट एलसी कांगबा सोशल वर्कर लाइलाकपम अथौबा मदी मणिपुर की मतम कयादगी लाकपा यूएफओ की थौमी कयासु सरुयाकी उनका तो कोई नखल नहीं है ऐसी लंदन से ऐसी जाति से मतलब कोई नहीं कर रहा है तो ये है मखल में कोई कुछ लोगों में समझ फजलू लेकिन हम लोग लीडर में भाव में चलना लेकिन तुम प्रजा में नहीं आए लेकिन तुम नहीं छोड़ दो प्रजा को नहीं छोड़ दो फतवा प्रजा से तो फती है तो फायदे की दरकार है जिन थोड़ी सी खबर दरकार है हमारे पार्लियामेंट से भी नेसेसरी खबर क्या आया है मैं बात हो रहा हूँ बता रहा हूँ हम बोले क्या मतलब नहीं मतलब थोड़ा हम क्या हमें यार बता कोई उधर अब वो पता बता लोग बात से मैं ही चाहता से कोई चिंता करे अदम निधन पर वो कोई था हम इसी का निधन बताए हाँ बताए अकेले लोग पता वो कर जाता था अकेले थारा बात कर जाता नहीं तो वो इधर नहीं अकेले कुछ ही क्या कुछ नहीं करी सभी तरह हम कुछ कुछ हम बना ही करी मतलब मैं होली में मेरे उनसे कितना मतलब कोई मसीह का थोड़ा का अब हमें वो लोग थमो नहीं फतब खंबा है अफव खंबा है फतब खंबदु तो अफव खंबा कांदा आई योगदन नियम से मसी कलरबदा हमगदो नहीं थौबाल दसु नेशनल इम्यूनाइजेशन डे IPPI 2026 ngarang hongdokre leibaga sagi mafam sinba thungbada pangthokiba नेशनल इम्यूनाइजेशन डे IPPI 2026 ki thoram थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइनासु नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल अमसुंग डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिस अनि पुन्ना सिनमिनादुना ngasiदगी डिप्यूटी कमिश्नर थौबाल युमनाम रोबिटा IAS ना थौबाल वांगोटाबा CMO कॉम्प्लेक्स लेबा UPHC दा हौदोखरे Let the victory over polio continue with 2 drops of life haiba pandamda thasi kuntra fawa chathagadaba pokpadagi chahi manga fawada leiba angang sebu polio hidak pithaknabagi campaign adu hautukladuna DC Thobal Yumnam Robita IAS na phongdorkibada ngasigi immunization program asi yamna maruoi maramdi leina amapu ngakhoke hairagadi matam chana immunization tawdaba yade matam chana immunization taw वीरगदी तुंगद नारकदब सिंगदगे ngakthokpa ngamgani hairaduna mama mapa singasu angang singbu matam chana immunization tawthokpiu haiki थौबाल डिस्ट्रिक्ट के ओइना पोलियो हिदाक पिथकनबा पांदम थमलिबा अपुनबा अंगांग मसिंग असि लिसिंग कुनिथोइनी हंदक चही के कैंपेन असि माइ पाकना चंगसिननबा अमदी अंगांग सिंग हिदाक पिथकनबा थमलिबा पांदम असि फंगनबगिदमक डिस्ट्रिक्ट असि के ओइना पुन्ना पोलियो बूथ चामग मरफु माथोय हांगदक्तुना थमले अमदी टीम चामरीगा तरामरी खाइदक्तुना पोलियो हिदाक पिथकपगी थबक चंगसिनगनी हाइरी ngasi नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हौदोपगी थौरम अदुदा चीफ मेडिकल ऑफिसर थौबाल डॉक्टर केसी लुवांग डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर थौबाल डॉक्टर खुमुकचम ट्रस्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी थौबाल की प्रोग्राम मैनेजर CH बसंत अमदी अतै ऑफिशियल स्टाफ कयासु सरग्याकी
She is very important. Any disease, immunization immunization different stages of immunization. We request to all the parents is immunization house to house Pithaga, polio 100% under 5, 0 Dagina, Hepopadina, Tahi Mangan go to just Mango, Cano, Maxala Pangango, under 5 Aduki Angang, Nati Domina Raga, Cano Mayapulaba, polio 2 drops, Pitapagi Pandang, Gazandaba, Cano program, a quick program, Sidapoina, covered over university. 181 good na because somebody 181 good sidagi amu chambi ka taramari tim khaido aga angang lising kun hundoro lai angang sinje loi do pithapagi pandam da tangsan jabab sigi polio program sini koi ki thobal ki na People's United Youth Alliance Puya Koba Association asina Laingaki Hospital singi fibam amadi awada passing yengduna lakpagi manung chana thasi kuntarukta Kakching District ki Sugnuda leiba Sub District Hospital da yengshinba laklamlaba matungda media da thamlakiba wafam yamna laibak thibani haina Sub District Hospital Sugnu ki Senior Dental Surgeon Dr. Langonjam Hector na phongdorakle Haukiba numita Thobal da pangtopa Paumi Singaunaba mada Dr. Langonjam Hector na makata na haikibada Sub District Hospital asigi dental doctor anigi marakta amadi February thadagina June tha sifawda hospital da lakpagi khudam changdam amata leiti haina puyana phongdok pirakhi masimakti laibak thibani hairaduna mahakna hospital asida February gi tha da patient humfutare layengki March da kuntra humdoi April tha da kuntaru May da marfugatare amas asina chingba patient humfutaruk layengki haina phongdokhi handaki mandi Nitokaba amadi leba popadasu mahaki duty leba maramna numit adudasu hospital da chatuna punna patient kuntrani thoi laying lamki pumna magasi ticket counter dake ticket kaklaba matungda yengbo oibana hospital da record leba ngaktani hairaduna puyagi members singasu amuktang lakuna yengbirabasu yai haiki Dr. Hector Makata na hai Laingaki makada thabak tawduna Dr. Rama oirapadagi posting gidamakta ngasi fawda haijaba amata laikidri Sub District Hospital Sugnu asidasu Imphal dagi lapna chatuna miyam gidamakta thawai yawnga thabak tawribani masipona ma asi Sugnu gi miyamna here khanglaba ngaktani hairaduna thawai yawna miyam gidamakta thabak tawjoriba asida puyagi wahai aduna maram oiraga ninghanaba ama fawhale senior officers singdasu lana uhanaba machak ama ohele maram aduna Puyagi members singna amuktang singduk piraklagadi hena nungaiba fawzagani haiki Dental doctor anigi marakta amana February thadagi June tha ngasibokta lakagi khudam changdam amata leitena wahi khara pongormi haiba wahi si arandani kagina matamda February thada mi 67 injari March ni kunchon doi April dana kuntaru May dana 87 June zagi running thadana 66 patient injai adagi Monday Tuesday la duty la zai tacharo boda punna ni kunchon thoi injari hai basing nasi ticket counter dagi ticket ka aba matungda agi clinic la aga asidagi hostel di manusi dagi agi toman ba pukun sulai zai ayam la aga school lagi kamusin sinau sinna Mutong laga yang tidak ada sekolah ni, lainnya hasil tadi, yang thawai haksan langna, hasil itu hal yang tak nak kau sinju waktu pada thabi pukul yang tahai bersulai di peraja yang di yang thawai yang tu sebenarnya sebelum di peraja yang bersulai nak kemudian tadi, ini servis tu, atau punya di sini orang happy gitu, orang yang kita mengajar mana, hasil ini thawai yang sudah yang ini nak kumpul le. Jadi ai kita thomba
ऑफिसरसिंगदसु आइगी सीनियरसिंगदसु यामना कनो तौबा हाइदि थबक लाना तौबा मी टाइप ओले इसाबसे नुवाइतबम फावजै यारगदि बुयागी चिनाउसिंना कयसिके हमतंग मीडिया के थ्रू दा सिंदोपिरगदि आई खितंग नुवाइबा फावजै Thobal District Chamber of Commerce and Industry na fashion designing amari leina iramdam asida ahanba oina hangdokhraba 𝐷 Institute of Fashion Designing Thobal okrambu support tobo oina institute asigi khangalaba mahiroi tarukta TDCCI gi maikaidagi scholarship yenthokpagi thoram ama ngasi Thobal okramda laiba institute asigi holda pangthokri thoram aduda TDCCI gi president N Sarachandra, organizing secretary B Surchandra Sharma, Joint Secretary 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬 Institute of Fashion Designing Principal Yumnam Dainana athoiba mitum singoina sargyaki khangalaba mahiroi tarukta ahanbo oina scholarship ki documents sing adu khushinaba thoram aduga mari leinana TDCCI gi president N Sarachandra na phongdokhibada manipur da ahanbo oina fashion designing ga mari leinana hangdogliba institute asibu amadi fashion design bu pamjaba mahiroi shengbu pawning thogatpa oina ngasigi scholarship yenthokpagi thoram asi pangthokpani TDCCI amasung 𝐷 Institute of Fashion Designing anigi marakta chahi asigi anganba sarukta inakhiba agreement amagi matung inna TDCCI na chahi amada institute asigi mahiroi kunbu scholarship pinana ba warip lauri mahiroi singna supnagi ming chalamba adu khak yenglaga pigedabadi nate makhogi activity khara yenglaba matungda 𝐷 Institute of Fashion Designing na khangalaba mahiroi kunda makhogi achangba senfom gi chada kun pigedabani Maramasina mahiroi singna thamoi sengna hainingna tamsi TDCCI gi maikaidagi angamba mateng pangani haina mahiroi singda apel tawki Malangi mafam sinba thungna pangthoknariba International Day Against Drug Abuse and Illicit ki manung channa Thobal Mela Ground dasu nisa ge mayokta awareness rally ama chatkri Zero tolerance to drug supply, strengthen treatment for drug users. Haiba hiramda Union for Social Transformation Arambai Tengol Unit 1 Thobal Lamadi Arambai Tengol Unit 56 Waithona Punba Thobal Line Rehabilitation Center Singalonana Hangduk Pangthokpa awareness rally eduda Thobal athopam fawba chatki rally eduda saruyakiba Youth Trust Initiative ki President Sawolsan Herojit Nahai Thobal District asi drug ki yamna vulnerable oiba amadi supply spot yamna leiba district amani drug supply toba sing maru fangna muthatpada ichininaw amadi community haiba amalairoi manipur ki drug maru fangna muthatuna ekhogi tungi yumbiran orakadoriba sing bukan hauba mathautai loinana drug season naram laga toknaba treatment toriba singbu mapum fana lying chathabigedabani treatment toringai matanda kaiba yaba sing toridabani drug user singbu nungshiba saraga Sangsan Karana Sale Gidamakta Center at Thambaki Thongasi Lepkadabani Haiki. 8 Unit 56 ki Second Commander in Chief 𝐶𝐲 Nongthang Nahai Manipur Kangai Pak Asidagi Drug Marufang na Muthapada Aikoi Kudimak Thodang Lominasi Masida 18 ngamba thakta hotna jagani haiki. Muslim Advocates Legal Service Organization Malso Manipur ki General Body Meeting pangthokre hiyang thang palakta haukiba tang kuntareta pangthokiba mifamaduda Malso gi oina kumjali singani kuntarukta kuntare fawda thaupuga basing khananaba ballot paper sajanaduna mikhal tauki mikhal aduda mai paglaba sing adudi President da FA Khalid Advocate Vice President da Mohammad Jamil Ahmad Advocate amadi Sarwari Begum Advocate General Secretary da Dr. Ravi Khan Advocate Joint Secretary da Mohammad Azmal Hussain Advocate Amadi Salima Begum Advocate Finance Secretary da Mohammad Sajid Khan Advocate Executive Members da Mohammad Nizamuddin Saha Advocate MD Ayub Khan Advocate MK Azir Advocate Ajmal Nisa Advocate Amadi Saida Nazira Advocate ni Auditor da Salman Khurshid Kori Advocate Advisor da Mohammad Tahir Ali Retired Government Advocate Liaquat Ali Advocate Amadi Mohammad Zakir Hussain Advocate ni
Malemasa Kundariba Maitaicha Yumnam Salegi Apopagi Chaklon Kakpagi Thoram Nambol Esigi Manung Chenba Ishop Awang the Leva Yumnam Apopa Kubanga Ngasi Pangtokri Thoramadu the Manipurda Natana Malemgi Atopalebak Sinda Kundaduna Laikraba Yumnam Gi Sagecha Sina Lai Krum Naba Laknaki Amadi Luglin Chaminaki Thoramadu the Mangang Gurugi Mafamda Malem Sida Kundariba Miyamna Ingna Chikna Laiba Fanghanbinaba Nunga Yaifa Thozal Binaba Lining Laishol Toduna Kurumnaki Yumnam Sagai Chokot Thogal Lopki President Yumnam Budhamanina Fongdokibada Ngasi Yumnam Sagai na Amato Oina Punsinduna Nungshi Chana na Punba Sigumna Malemasida Laiba Mioi Bazati na Nungshibagi Marina Punsinduna Ingtaba Taptaba Hatna Shunaba Laitaba Malemama Ohenbiu Manipur Tholiba Irang Asisu Athuba Matanda Lushin Biu Haina Yumnam Sagai Apopa Mangang Guruda Thonizari Haiki Laibaki Wathok Lanthong Maram Waitana Mausa Yamna Marang Kaina Tobangam Jagidaba Hogikshu Marang Kaina Jinglemna Togere Haijabagi Wapam Nasati Forest Division Chandel na Sinduna ngasi nomagi oiba campus scheme gi matangda community participation in conservation of forest resources and sustainable livelihood haiba hiramasida purum chumnang community hall da pangtokiba thoramamada thoiba mitunglen oina saruk yaraduna fongdokibani thoramaduna mahakna makha taraduna hai hauzik malem pumada world environment day ga mari lenana Malengi tongan bamafum kayada uwa kaya thari aduga amaromdasu uwa yanthatpagi changsu nomagi hengalakli hauji ekhoina thariba uwasi yaliba uga yengnabada thazaliba uwasi chada amakhaktani aduna u thaba matamda ekhoida mathau tariba udagi hen thase u haibasi sizinabagi mathau taba hiram kaya leibana thaba amasung hinganbasu darkar oi loinana ekhoi puna wasak lominaduna khongjong jongshina minanabagi matam oire masida forest department khaktana ngamloi praja section khudimagnasu saruk yaminasi hainasu appeal tawrakhi amaramdasu leibakasida forest karanabagi damakta law amadi ekaya leiri adubu law ngakadaba praja ekhoina law indragadi punamak arembani tawbadabu praja ekhoina law ama leiri haibasidi kawridabani maduna tragadi khudong thiba kaya nanglakpasu yai Chandel da flora marang kaina fanglabasu fauna gi fibamdi yamna sokli masi traditional hunting nasu achoba role lauribani asigumba lona yadaba asi tobiganu hunting toba amadi forest fire nasu umangi chang yamna manghali loinana aikoina thazariba uchara sing asi hingnabagi changsu yamna namely masi hinganabagi community participation aba uchara sing thabiyu Hawjikti channel gyan taba lamdam mama oiri ngasigi miyam masina aikhoi puna forest ngakani haibagi wasak lauraba ni haina miyam da thamlakhi ngasi pangthoki ba thoramadu da athoiba mitunglen oina DFO channel Dr. Nauram Munal Maitai thoramapu oina Chief Purung Chumbang Village Khang Donrag Chothe amadi ikai khumnarba mitung sing oina RFO channel and Dipa Vice President Naga Hoho channel RD David Voice amasung Honorary Wildlife Warden PS Ngamrung Analna Sarugyaki. Students Federation of Kanglei Pangna Mahiroi Singh Marakta Knowledge Critical Thinking Healthy Competition na chingba sagatnaba changsilakpagi saruk ama oina lakliba August kitang mapanda Know Your Kanglei Pak haiba thimda state level written quiz competition ama pangthoklagani hairi competition adu da class 6 agi class 8 fawna category A aduga class 9 dagi class 12 fawna category B haina ani thokna khaidokani hairi competition asida mahiroi singa saruk yanaba SFK na appeal tawrakli
LPG gas consumer singna chakthong gas asi matau karamna siznagadagi amadi khudong thibadagi karamna matau karamna jackson thorang sing lokakadagi haibagi matangda all gas care agency manipur state na mafum khudingi oina chathaduna lakpa awareness cum training program gi saruk ama oina kakching district ki mafum ani haibadi 𝐶𝐞𝐰𝐬 maning lekai naharol club amadi ibudo wangbrin sanglen 𝐶𝐞𝐰𝐬 khunoda mafum ani da pangthokri how to use and how to take care LPG gas cyber team da MSRL gi makhada leiba lamjing sintha BLF 𝐶𝐞𝐰𝐬 maning lekai amadi ibudo BLF 𝐶𝐞𝐰𝐬 khuno kakching district ka all gas care agency manipur state ka khusam maduna pangthokiba awareness program singaduda all gas care agency manipur state ki manager SI Joy Prakash amadi agency manipur state ki field assistant su oriba sumanglala gi artist happy rajan amadi AGC Manipur State ki caretaker Yumnam Asni amadi AGC Manipur State official kayana sarukyaki awareness program aduga mari lejana AGC Manipur State ki manager SI Joy Prakash na miyamda marik chumma wafum kaya thamduna gas ki matang de hena khanghanki Manipur 𝐶𝐞𝐈𝐬 team na overall the national championship 2026 star runners up tabangam kre Manipur 𝐶𝐞𝐈𝐬 team na 𝐶𝐞𝐈𝐬 Association of Manipur gi banner makhada all India 𝐶𝐞𝐈𝐬 championship 2026 ta chauna mai pakpa ngamlakhibani championship adu da gold 96 silver 8 amadi bronze 3 punna apunma medal 59 lawrakre Hotel and Cantona sponsor Tauraga Mangal Foundation Hairok amasung Maipakpi organizing committee anina City Club Hairoka Kusamnaraga City Club Hairoka Sanabungda team Kuntrani Twina group ni Panthona Kaidutuna Pangthokliba 4th Maipakpi Memorial Trophy 2026 9A site State level men's open football tournament gi ngasi sanaki ba ahan match ta Thongju FC na two brothers Hairokpu goal amaga sinoda maithi ba pikre ani suba match ta na Sana FC Thobal na Lamding FC bu goal mangaga mari da maithi ba pikre Aroy bada maroy ba pau